Aner mala ken yam kana diala content barwani lingwasame kanwar TV channel. Jo bana linga bana ruache ke kiut kemenshal ke Johnson olun wude me jen Ramadan en la kuäär ni dunga gwelek force re which ka South Sudan kule la apanal gwelek force ken ke bon ka ken ke tet rudi en dial ke ni ken dial ke tet kenetin kontila nuer la ken kam mekel ke South Sudan People Defense Force bana jome bana jelinga jawdana chalat ke kiut kemenshal ke me Johnson olun ka kore bana orwach kariek milarode re which ki Equatoria gwan mi chiji Uganda chikende dien chikene gosen winemi bana neme bana jelinkel alarmgoro de rande rod palpin kaliengde anda mandunu chang kosnyak malaya nong roine gwata mekan Nuer TV go regen o gender subscribe mi jiram jidit kader notification bell der jatwang gwasandan en chiler berech de chamala shibekeji ajo bana kwen gwasa me jo mashalat chalado ne rewika South Sudan la Johnson olun chalado jen deja kwany la chief of staff South Sudan People Defense Force chief of staff chajo me chajo kwen gor jen obeja nyoga yekel okay ke dobana chalat ke je tet no di run palping ke liengde. Source close to J1 have revealed that General Johnson olun Tubo, the current deputy chief of staff for mobilization and disarmament, is being seriously considered for the position of chief of staff of the South Sudan People Defense Forces. If this is confirmed, it would be a historic appointment, bringing a well-known commander with strong community ties and frontline experience to lead the national army, said the Sholo people. General Olun has a long history in military operation and is known for his influence at the grassroots level. Analysts say that if he is appointed, it could signal a shift in military strategy and leadership style, possibly aimed at bringing reform within the SPDF. Jo chakwen gwaseme ke Johnson Olun gwige jen o jen mechala kwerke chaja kwanyala chief of staff lo che wooden pai kwany no mecha jeger gwige jen o dara gwalong ka jo mechala de ted ne menengo de allegation che to kan la de gwa but mecha tiare kam nyala tema ka social media ke ka pinye ken no lat ken no Johnson Olun ram loro ko de ja kwanyala chief of staff so ngai konen o Johnson Olun jaram dana yoske dem entame kirm yadit ano deja kwanya la chief of staff ka South Sudan chenan te ga millat ka gwaza mani alakir mi yadid melade so go jeno biya mandan te lat ko den biya kalinga gwa kir mi yadid melade go jen go dere ne di titin konen tie kanwari dere ka kul duer chitko tema mi che chief of staff che jetup che kambu shal ka me Johnson lo nyala wutada me ko ngejen go tiankan kanwari run mi jate mi tok chaja do belen kirma yadit chergama naga nwari mente maka fanga kanaga ka Nasser so teram de jebel so ku jamo chi very far and go there Johnson lu ndar ja kwanyala chief of staff ajo me wa tem shalat tat enok kuäär Johnson lu men la ramandini jen ka tat ki kuäär ni dien jaram danan take influence mi di longan tama ka kuma kirma yadit ko loga kirma yadit ka kon ware shere mangai kona so chala do ne mi chatuok wade SSPDF da ro de gera long ko de Johnson lo de ja kam chief of defense so na me ngoda kanan confirm me tokia catch but according to media ken didn't kon ken ted lat ken no Johnson lo de ja kwanya ko na me gore jen wade yena ling ka do badan en chanon ka ja ban nyoko kala do den ler bana kwen gwaseme bana rache ka Uganda ji Uganda take jo michikan lat gwaseme na me a serious development wa Uganda troop ke de niken wa shika chop re which ka South Sudan bana jo bana jeling ko gor kono bu kono dial kon lat kurin bana ka ngach bana dil ngaje no misha take report ke ler michiben be dil ngaje no chatwog lora bang take jo michalat gwaseme mi biya kulaling ano ka gorjen o biya ngach ka do badan en chalat ke gwasme de yer palpin kaliengde ko go bnad biketi kon lat krodin biken kaling do badan en dongde kum Uganda der ben ke je re wich ka South Sudan ka border South Sudan de konanga kenya maken kono ka re raje me chana mato chan jalim gwadme gwaze dan me shekir mi yadid me chokor che to ka Nasser chode ni Uganda chokanong are which kajuba
alo te de Uganda tema te ka bor chere mangai kona akane de kona gar gare ni alba ten kwana ala buguke me shi ngaje ne no bakor baje to ka be Dr. Machar baje yen chude shal ka me you wer Museveni ki kuäär Uganda chuje chol ko jen be de beje nong so cho yoru wan cho yorpin so che yoru wan yorpin long dollar ko ba kume de baje belok ka baje begang baje belok ko der Nuer der ka joy ke der kana like now ngai kon already it already happened cha Nuer cha kon displace ka cha kon so jen do be dane be ka re which no ka ke juba ke jen ma pay to ga tem mo goro ban je kula lingane no ana chan je linkel ko do be dane chikan lat ke je gwasme ko gor ko no bante diale bana ke linga gwa lingnaja. In a serious development, Uganda troops launched a military attack on Kajukeji County, reportedly occupying the area of Bori. The incident has sparked outrage and concern across South Sudan. According to Jackson Wani Mule, the new SPLMIG commissioner of Kajukeji, a heavily armed Uganda force entered Bori with tank and artillery, overpowering a small SSPDF unit stationed in the area. The UPDF came not to patrol, not to mediate, but to conquer, Mule said. They have taken Bori and claiming it as Ugandan land. The attack is being viewed as a direct violation of South Sudan territorial sovereignty, with many questioning Uganda continued military presence in Juba, which had previously been justified under a security agreement. Jo Lincoln Guasme Michakwen Yamene, Amanana Chode Lat. And Jo Cholat Guasme, Chaladone, Kum Uganda, chicken dini SSPD, Abla dini Kim Yadi Pineken, chicken Kajoj. Chicken Kajoj Kador Chalke Kajokeji, alo Kormidit. Banetin wa chicken Kajaka Kum SSPD, Wakanade tot, so on Guadam Chukan Kachu George. Joy Kenang and Joy Kanakume Kirmayadi, La dini Kim Yadit. So remember, Kum Kirmayadi Cheka agreement Kanga, Kum Uganda. So la kanji Uganda la kan ka moy kayo baray na mutogane o wuken ka Kajokeji dorshal ke Bori ko jan gwadan ci goten wachi kan border ci kan cross border dung South Sudan ken Uganda jo mi chalar wudi chal ke Jackson Wani Mule ram me ram kel mi la new SPLMIG commissioner ka Kajokeji a kuäär midit ke jan gwadan commissioner dan ke Kajokeji chalar no ne ci deni Uganda ti jel ka metidit jelken ka tanks ala de bamne jelken ka artillery metela dwai ka ganyal no watch you can the SSPD up to tot chicken ga jeg SSPD unit ti chala dan winami watch you can ka jo ka jen area mon men tin gwad me chala dan wo ji Uganda people defense force watch can wore wijen mi alo it u kan gwi ne wich no chicken o bako kimalka wa u kan ko be kan uj be kan okep watch ga Bori intama chicken match ka South Sudan akane Bori ka Kajokeji akane munji Uganda so ko kuje mo chiga South Sudanese retin chikan ga joyra rantamare wujin wano lan me chagu jeno wa mal me shadak kuma Uganda ko en no wal ka gwadi dan tana ka agreement no shikan de ben ka border barantam right now chikan border chigada bel chikana chikan ga lo jojin winami and border by the way take yuri jikaten no tade ni ji Uganda an winami wa moja ka access ko bikan kwaktung wan bikan ka kwal kan ji Uganda bikan ka kwal kanite kon tin la South Sudanese so jo me bana jelen kel gwasame man chalat the invasion has led to public anger with many opposition voices and citizens demanding a strong response from the national government. Some are even accusing part of SPLMIG leadership of staying silent or being too soft in response to what many see as a foreign aggression. A political analyst in Juba asks, if Uganda is attacking our border town, what are their troops already in our capital ready to do next? So far, the South Sudanese government has not released an official statement. However, the Minister of Foreign Affairs is expected to summon Uganda ambassador for a formal explanation. Pressure is also growing on the African Union and eager to intervene and prevent further escalation. Jolin koneme wakume mena kume Uganda ko already chechubre which wakume South Sudan mena pinkin ma yade wa bit kan tala malat kenam antam right ko na wa dirne to ngwalon ka jo chalat gwaso mena de content re which tela ji kotoria amene jang wa tiken kume dien bana kume ke mi yadit ngum tala malat yene ka ngayene no ci Uganda ci kan mun ci kana kan naka na ka border enana
na mo wagwi je no dong der kor mudi der je trigger ko de ko der to come South Sudan government kana Uganda government jen do badan lat ke jeje ko na me awashi magwa ka jo dan shalat wana me der ring mudi der je no na meni mi shalat no ko gwade dan e cha mission chamal cha goro no der tin come South Sudan kan Uganda ne kenyam te ga jo ma shalat dak ring machar che wo cha gwana en wo de kon ke mat ke ji Uganda de tin kan ga border de kon ka border barata che to no chi ken werech mon South Sudan lo joy kana no chan na me miling jo me miling ba kel bana kulo wakam radien. This situation highlights the growing tension in the region and the fragile nature of foreign military cooperation in South Sudan. It also brings up important questions about national defense, sovereignty, and the role of foreign forces within the country border. The public is now watching closely to see how the government and regional organizations will respond to this crisis and what it may mean for the future of South Sudan security. Jo chalat gwasame wa misha chuanke shemagwa wajen cheremna taadana te kore kirek te katin gaje newen ke taadana ngai kona jen wo gak South Sudan kana je Uganda ka taadana te den Uganda te ka South Sudan wa cha tichen cha to batem ka kuma kirma yadit cha ga tijen wo ngum to ko national defense jane bom South Sudan la sovereignty jane ala foreign forces man tere wit ka South Sudan la diena ngu miler kana mon re wit ka South Sudan ngum ngu kan border ka je ngum yer kan ngot ka je ka te ka ngot shalat ka ku border ka kam South Sudan kana Uganda. So right now le ngamana le road jene kuma Uganda ne ka gwade da ne shanang re wit ka South Sudan jen a charogu jeno tel ramade tunda la gok en milet ken be kana lat so jen dan le road ka taye da ne chikim yadit ka jago tiken ka power re wit ka South Sudan ja togo no tema teram linkena ko ikan ngaje no che South Sudan che tel power so whatever they do bekan lat ka dob dan gwi keneja so chicken deer ka ngoten content yan ka South Sudan riunen to ngwan long lat kenen wonene ala antem Ramadan en ka South Sudan e kwer Uganda gwi kenen no chikem yadi chi Ramadan let chi Ramadan len ngwan intama nana je ne ka dakre ma char yende re wi ka South Sudan la jogo na wiya ka ji Uganda wiya ka kwer Uganda la Museveni so chagu je no Museveni jaram dan roi South Sudan but teme wa ngwak kai ken jok nyokodi me kuma Uganda biken dor South Sudan ka bori ka kaje keji biken invade ke biga benten wana me berek bejenung ko ci ji wutin ten wini mi shikan bet bang bu kor batok but the reality jene man chalat wa ken wuken wini mi ko bike kuma spela yo biken o gore ro wa millet kirma yadit ne me ta mishalat mi gorno be nyaga yekel wachi ji Uganda shikena mat pinkene kuma kirma yadit no ba de ni nyinga spela yo tinte ka border dung South Sudan kene dung Uganda ko gwada mi ray border ne mi tiji South Sudan ten la ne de konti la spela yo men ji duatin ko ken tinte dor chala do ken ba ga yego jen wina mi jen mo ka ji Uganda so menen yenen no shikene ti shikene go displace kuma SSPDF eka kuimon wa woken manaje jod worka so plan dungji Uganda chaja ngach Ugandan gorkene yo ajen jodan le rode gono jin bilen bi nyane ko ken ajen dan gori nyaa yekel biya tekamal bye bye.